Die gedragsleierskap-perspektief dui daarop dat effektiewe leierskap gebaseer is op waarneembare aksies eerder as inherente eienskappe. Verskeie teorieë en navorsingsstudies het ondersoek ingestel na hoe leiers se gedrag organisatoriese sukses beïnvloed. OU-status-studies het 2 sleutelleierskapsgedragings geïdentifiseer: oorweging, mensgeoriënteerd, en initierende struktuur, taakgeoriënteerd. Die Universiteit van Michigan studies het onderskei tussen werknemer-gesentreerde en produksie-gesentreerde leierskapstyle. Blake en Mouton se bestuursrooster het leierskapstyle geklassifiseer gebaseer op besorgdheid oor mense en besorgdheid oor produksie. Transformasionele teenoor transaksionele leierskap beklemtoon leiers wat inspireer teenoor diegene wat fokus op gestruktureerde uitruilings. Navorsing ondersteun die idee dat leierskapsgedrag deur opleiding aangeleer en ontwikkel kan word. Gedragsteorieë beklemtoon aanpasbaarheid, wat daarop dui dat effektiewe leiers hul optrede aanpas op grond van situasionele behoeftes. Die gedragsleierskap-perspektief toon dat leierskapseffektiwiteit gewortel is in spesifieke aksies. Organisasies kan beter leiers ontwikkel deur hierdie gedrag op te lei en te versterk.